and we'll see pole ale tūlanga o lo ia i le tātou sound. Au ki pole ele angi mea ele ela kuaka ko news. Yeah. Let's see if we can go onto a short commercial. Right. SMI. To e whatalo fa mo folo fantu le vanga o le fiafia o se ki kako. O ke fa ko manga ku ai kai mi fo le pipi i mai le va ai so ya o fai ro ka mai ki sa va. Le I kau ai mai vo I la lo le kau ai wa ku ka va ai fa mau. Le I kau ai mai ga. Ai va ai le ku le vo I le ku le ko. Wow, sor ku lei vo idele ala mai ngai ko inga kara pepa vo ile karia pepa ye fakari ya kava alungo ku inga I fai lele wo mia kanga so ya after tele ya after kele ese le ko walo lo fa ngi por kala vai ko walo lo fa ko ko lo vale me. Ya ele yanka ko news o ko mo o le anga o fatalo fa uyo le o fo lo ma fatalo fatu o tala yana fa ya tu mo tu tele la ngona ina o le pese le na tai na tu o se pese to e fa manatu wa ya tato le ase se kupu e siria ku lungo le tua lo nalo Yesu Kristo ma le nganga pa ia o lo tatu fiso so ni sili o nge ya mau kupu ko ke fa malua pe a o foi nga pili upu of kula fale ma si ainga o Samoa ainga kau kupu ma ainga kau ngofo ma kau wee ya e lalo ma o le siri ese o le aso le nei o le aso sa ya matou America o le o matou lo fanu o Medford Oregon ya ile fa solongo le matou foi malanga matau walunga tu ai Utah Seattle fa ungor aso le nei ya ona fai ule Utah to e foi mai le o tala o le uru suma 2 minute o te ai nei sorry se furma 5 minute o te nei le tu lai ono ile afia fio le aso sa ai lo tali to nunga o le foto ate ale tasi ini usila foto ate ale lua I Samoa ai maybe foto ate ale se furu tasi au se talia pea ya matou fatalo fatu la fa America. Good evening ya te auto uma le nei vanga o le afiafi asolo na ono le nei ia I faita waso a America la to fia fai lo atu ia wa ato le mato au ba ia wo to e tau no mai foi ana po o mau mai na ia uso ia wo misia foi la ua o le sunga ia Godfather sunga le atoa monfui Nelson Peterson ia e se for sunga le loia ia sauni seleni ia afelo ia tu le nganga to mo le fia mo le nganga fa lalo. Ya maloli le folau hola, ¿cómo estás? Mele voy ahí. Ole luoka ka. Ya kako kuwa ina ye po ye. E feo lolo foi o vale sai do ki si uso le mama. Que fai ya. Fiu eso. Le mele eu peia o se grandmother wole la su era fa ga ka o ka mi fa ngalo. Ya fa ba ru ko. Eu uri ya ringa le peso ko kala ma le yo ka ru fo ye sa ni por ka mi. Foi ka ko kala. Ya. My Oregon. Yeah. But my Medford, ese manga yo le kau ba ya ku fafo sulu la me se foi lang me makao no fongo e foi ku mako ya pa ka fa ku sunga ka po kala pa fonga ma mo se sila Samoa yo kupu mo ya pa pele ya ku le nga fa kai mo nga fi ka ku fe ile lo fo le tua ele le fa tai o laule sai do le story wala ngo o manto e ya le sai da ele le pele la foto sunga loia sei sa ngo mai pe fa mau ngi la fonga tu no na fa felo yetu o lo ki aka le bangu fo mar pom anga kakala ayo so mai ka wai mai kaka vai ta ui ele ambai se me so e ku langa mai fa le keli ko ngor fa le lo ke ka o nga ia fa so ka so ele me ka ora ka mar fa ma ka ai fa filo ya tu le lo sunga se tava be foi le sunga le ya tava ia va pe foi fa fonga mau la tu no so se vai no lo mau mai foi le
Pokala mea tau ta ia e Malipulu TV. Ia, e leo se kakaa o lai, ma ke oa ma o mua ma sa vali ngole enga. E alanga o Godfather e sa vali le mlai kof. Ma o fule mo ma ke o male ko inga ka polo. Ia langa ke lu inga le. Wai si da o isko mengi sa. Mai that's why you are Godfather because it's fama tuota. Ele le ano ko fai ka o pe ia ko mengi sa. Au e ko mengi se mo pokala mo ko mengi wela. Yeah, after yes. It's how you make the most of. Wait. Can you get me say yeah? Yes. Yeah. Okay. Continue. E method. E kai pe umao mele mo ke mo fanyu sila. You know, a green mai ke le foi mau ko, which is also a really uniqueness o le ngofonga ke le bai. You know, unlike my olu, I am someone who can feel outdoors. So kala kunio ko I do like Medford. Of fia foi California. Ole le California, pe uma ho faoia o le ka ke ngofonga sila. Pe ole entry mal exit points le mo ka ko le mai Pacific. Pe foi LAX. Che me sa o fa ko fala inga fa tamai fa tamai ele ai ma se ko fa ka video ye o fia ngo fo uma ngo fongo kuranga ese o nyei o le kiki community like a more close e fe la ka ka mai pe falling mai ma fa ko fe va la kalaka wa isi me ka ke e mo ya ele le nga sa mo be art travel la ko ki kula lua kula koulu kula ma fuanga foi le tele tai lua po te ruai o le umi o le travel le tele na le mo mai tatu fa ia wa foi ka ke o ka ko foi mo como cara upa ko ka upa wa upa de soli o le nga be hore le o kere mako menga fi le kere le upa foi le ia ka vale agora cavalo mo ka fiaro le polanga le ke upa muanga le fai ke kenkana ga ke ma uma mi e sili aku le ave cavalo ka al fonga cavalo le sili ave cavalo ka ave cavalo o e ka ko ya fu mo ka lo via ka lo cavalo no o mai no nei o vai o le feru ai fu mo no anai le si ven o fa ko si le ku e si le ro sa vati ai ke longo se ka fonga fongi pas ka ko malanga foi le wa ka ba ai le ya America wo mo le ke mi ma lo va ye yo ang po ye bala wa ko ya sa ya lo ya mai ma ke o me ka o se me peda ye para ka mo le me yo wo so ko ma mo mo ka ko ai 7 feathers o sa fa sa mo o furu fik o ka lo ya me ba ye ma wa e va lai furu fik ma ko ye Hola Julia. Olha me que soy. Olha fa mo ngana nga wala ngo fedas mo furu mo. O sengo fo. Pe furu mang. O sengo fo le. Le ai o furu la eco. Ya, o mang yo le se mangu la eco. Ada bingan na le. Ela sau. Suri pe ko por que eso. Oui. El mango yo o le sa mako. Yo mako mai fa ka yo. Malo. Mako ba ve bango po. Mako mai o kali mo mako fo mai fa karingo. O tu fatu e tas fu do ma tau no mai esa o ve yo la ke do yo furu. Fiu ka o mai fa. Fiu. Olha furu yo. Ele vai baku kanga por nga. Ia. Fiku le furu ko lo. O maku I fedas fa so ro to mano. Ya. Ma tau tia fo I tu langa ia nei. E ko fu ala skeke. Ma me au mai fo le fa felo ia tatu o malanga e fa maronga tai fo. Io. Ai se me le ngalo ia te au tatu o Vegas. So le ai pe kai fa pese o di veve. La kora mo. Fa tu mai fia nga tele ma me tatu te kai mira le ko fu mo ia fa fo.
pe wala se o so I por o nga e fe ro mo o nga fa ko lo fia de bebe e le lei ma la utala le fai fa masangi ia fa masangi wa ke wala ku se a wa ore e malu ore le lei ma e malu le se me ka fa masangi a ore fa masangi le asa ore me mo nga a e ola mele asa e ola me uma au ke vai ku pi wa masangi ka maro e langa man ko because ko se ya o fa solo a ko e vivela ele po no mai tau ala le ia le te Godfather na o kai mi ka ko wo fa ma show fu le ka ko o vai ku nga la e ka ke ka fai ka sur fa pengi o ma ka fu lim mai dum mo asa so le ai le yang o la o mo ku vasa ka pit le ai o fa pe fo ringa mai ai wa ka penga o la o langa le mo fo e ki no fo yo ku vasa nga abi for security nenga rengo walu pa fo ma ko ia e fa tai o le fela wota o mai o le vai ngam bo o vai ngi me fo de ni tai wa mo ke meng po o le pungsa tu langa fo le o la ola au me maka ma na ia o le vai ngafo ia ai ono o la tato Victor Viol o masangia o ka kofa o masangia o le masangi bebe le o langa fa kofa fo ite ia au yo le o lo mo ni melo fa nga o si o tato community mas si o tato ai nga le lo ya lo matia ma da motu fa family ia le to na male la ina sa fia ngai ma pe fa ma vai ia o le tama matua sunga mo pola si ona motu fa ia mai ale le sauninga le so de nafi ia ono fufuanga foi fa ta to nei me fo wa fo ento mo ma alo mo melo fa nga me tulanga mo fa pena alo fa ya to lo fa ai ma to tele io tu fa so ni so issues le tato wala nga officially ma nga communities le tutoi wa fe eli ko ke o mai ai o le so taiao tomorrow is our posiva here with Medford le utu na tu lunga tato address ya o le community ne ele to tele ai e fai me ma fai afa pe fu la leti around the area or here in Oregon ya po ala vai sis ke la tala tama ya o le no le nei tau te filo ai maybe o le last chance mo ke ko ya fe mai ai Medford who knows fia pula te va ya mato mo to ya fe mai ya matatu fa fe ngai ai afio mai tatu filo ai la sorta ya ile hall le tu na tu lunga Christian first Christian church ta siva o Crater Lake ya ina tau te filo il tau le fitu le fia tau so se e pa isa or kingo Godfather nanga ese umalo mai kaule asau ese feedbacks atangata na pa il kingo komano spaka ese uma e ia pa ifa mai ko yo le manga o ese mai yo li mama fa Godfather mo bawo pise ka vo ni pa ia o isi fa finge fa mai asiata ngo fia pa ia de vi mo ko ngo ofki ngo re fa so mai o le vi mai ngo fia pa ia de vi e o la ko en ia o le vano le le tu te su mai ia so fo loia io mo le vano e fi lo i so le loia maybe for your yingi officially maybe you have some questions about legal stuff besides I kulang or burkiki ma wai mo ese atu no male operation so ya ai kiro ese mila lava tulang o tulafon o fotuanga fa tulafon ya so mai mo fu leva no le so tai au ya be se foi felo ya marka malo mo kia ya Elvis Morley le mo suiro sofa ai o le makua fa le ko ngor ka re pro kai vau fa sofa le ya pro kai vau ya mo ko ya ira o ke visi o tato was sui I nei Medford le sofa Elvis Morley e no fo mai fu o ai no fo mai lava ai le sofa nga le o ya ngi ai mai se fo ya te felo ya legend o tato manusa mo la o fo lo fo sports tel no au mo to vai ngam to le fo Andy e lup felo ele se tau mai ale o le so lulu tu va to el tato fa nga malanga mo Seattle the Seahawks felo ya na zero aso tofi o le aso le o fa tu langa ina mo le committee por no o matai felo ya im fa tu langa la tu fufuanga aso for really ma wala va no mo ainga
public community tātou e fio atu e whailoai. Ia, mana i tātou mātou nei, ia kakia uia wa whiroa iso. Ai a fio mai whailoai masau ni ma le sunga ia le atau ai maisi o Andy to o whapea tui vasa. Ia matamai ia hana mai le Breaking Waves. Ona malanga tu i lola ia lea i le whai ungo le vai aso le nei. E tā pena tātou mō le sisi ngā fua a iuta. Lea e a mata i le vai aso fau le aso ngā fua. Wha mai a i le aso to ana. I lono winga next week tātou wheloa a iuta. O aula, e houla i lo loko le special place mo iuta. Ioi. Mai no fuanga mana na ia te. Siaro fo ia i lo loko. Ai o Utah, langa wa o ke fia le snow. This is the place. This is the place. Langa fo ila matou sa va i sa taua. Mana tue o le a ora o le snow ma sangi le le fase e mai la. So ke masangi ala o langa mo le snow mo le fase pa fa. Se ngalo se e o fongo se e pe le si la fia le o me oi. O ma ko ngalo fa ki se singa. Ia wa mantua manono ia. Na o whango talawa le me fai. Na sami mo ke mangu mako sami. Ke wha lei a me whapena e ke le. Awa o sale panga. O tasi le anu o ilonga ilana turisi. Lo sunga sa. Tulanga fo i o la tau mataanga ma vainga whapena. Te ro tau whaisi suinga o nora tsunami mtuna whapena. I think what improve. Okay. What improve. Lang wa me i umalunga le nu. Awa ku ulala lo lawa ku ka develop lalo i whalamakanga. Ua manga i fo long yong e whemingi. So yes, ke lea swinga but the memories of the past never gone. Yeah. La tato atu le malolonga e pupu. Whaaftai e tato sponsors, whaaftai te le lava ilo tau lango. Ia mai se fo. Eveni tau sisi mai. Thank you Eveni Pacific. Tato au kilani. O tau le malanga atu au tau teo ese mani usila tau te le iafe le tatou whaloloa le na le malai vale le shopping center le warehouse ma le countdown. Afe e na whaatau ai le tōninga. Whaaftai fo. Ia o whaatau ai na ko le tōninga mato au kirikiti le tau nuu mai le aso le strong tower. Le malanga mai mo le fua iuta. Sau a koa i ngā of kingo mai e. Ia tasi le vaenga tau fo whaaftai fo i le sunga le li pule. Ia o le tatou la le Eveni Pacific e nai. Manuk mangele ya lango sua tatol malolonga a foi mai se mako wafe se ko fa mangingo a pole ase va ingal tu la fono as fina ngalo loya ile tu langa coalitions be ma fainga faia mea ai ama fai fo e fa fe longa fainga a wai ko faia ai pe ma fai onga fai pe a fai wale a kwa ngi fai ngomela a le a fo se fai ngomela e ma fai onga fai se paki e a fea fo ila fia fili nei le keiso le tofine ya lise le fo oto e manu mai lunga ai mai se le pese ma sani e leo e le ai ni fa momonga mo salio nei mea tatou maralonga to e fo me SMI. Fea fioa i au kilani ni usila e tausa i ria di la e sa moa mo so se whaatasina. E ala i alo ala no ese wa mi tiafo whapea la e mo tamaitai ma whanau. E tasi lava le while o loa i au kilani e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand i le Auckland International Airport Shopping Centre no Meratasi John Coulter Drive out of a tono la vole warehouse mar countdown i le Malai Vale. Le Eveni Pacific New Zealand. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lawyer Samoa i nei mata officer o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta a vale, whale whenga luenga ma superannuation claims.
O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma Fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Ai se a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mia se Fesoasoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Le quick freight o se au nanga vave to e whaatuatuaina. A wā le la foina o la container po o so se whaamumodi e wā inga I Samoa. Whaafasota iwa au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le o waru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le quick freight au nanga vave to e whaamari e lotu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up guys, Lupe Soraina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Taibu le wati lea ua tonu sumar fitu minuti mte to siango na matala whinga palo tama mta upula ulunga le lea lute milei. Orfsili, o lea ua maa ua yurungalu o lea ua whaailoa mai. Ini tala. Ua iai fuafuanga alevanga whaakufaya le HRPP ma le SAP. O le ale tu o le palo tai mo mia e tutu whaatasi. Lono winga in other words, o la ua whaailoa mai lava. E ngā lulu e whaakasi. Now, first and foremost, tatu a mata mai sofiri ngalo lusunga li loia. O le ale tu ainga le sona e yeise le songa le lei mua lava mo Samoa I le ko inga whainga. Considering o le toa tele o la tau ia ai maise le taitai o le SAP. O tangata no ese mai le HRPP. Ona e iai mafua anga te tau na afua i ona fulitua ma le koe karikonginga le HRPP. Pei taile o sau ilunga whawhatala. O le anga ruru e whatasi pe a mo mia. I se whatuino le malo pe a mai arwhainga balota e lili whatu. Ai e mawhaifo I ona tupu le mea lausunga loia. O a whai numera ai ono tupu ai ma whai numera I le te tau ona ausia I le tūlanga. Se amata mai so whiringalo. E raftai e siata whape fo I le whafonga le tunu. Lai manino lava le tula whono whainga palota. Ia. O lo te mafo pau ona I lo mawhaina watulunga le vaenga o tula whono whainga palota. Ona normally au stama o misa e tele no whaia. Pa I le tula whono whainga palota. In order for a party to be eligible e avea ma se pāki I ko kongo ni mauka whongo o Samoa. Not the elections. Inga ua uma mai le whainga pāloka, ua mai ua mau melingu mela. E ka kau se pāki ngā lako reachinga lingu mela walu. A minimum of 8 members. In order for them e mawhainga ka ule lako pāki, pe acknowledge le lako pāki formally e ko kongo ni mauka whongo o Samoa. That's a magic number. O le whesiri la pe a ku whan maho whau. Wara pe a wha pe kofiku. Include malkaikai. Well, o le whamerpul, o le mangingo le merpula whongo. So, e le mawhailang avia mas paki. O le chance la o kangaka ngi e avia ila ko mangi sui whai pule o se paki is less than 0. Pe a wha pe kofiku. I se si foi laiku.
e le mawhailanga lako fōminga se sipaki, they will all fall to become independent. Ave la le whaingo melanga, minimum of 8, le whaimel kula whango whenga pāloka, I pāki la le ko lua. Leo whapea, leo mau aku le I lau songanga, leo wa yei le lako intention e form the coalition. I think, wa kaule moa, wa kaule fuare ele I fufua. O le ale la ko mawhau e mai whonga e ongo lesi a fiku lesi peka I fiku fo. O longa winga ele mawhailanga la ko fōminga se pāki. But all of them will become independent. Because ua umar kai mirenga lang whai mai ile kula whongo e fō mai le pāki. And that's very risky le la ko political approach going to the election. Kusala e mawo whau whaka inga la, just throw in a number. Fiku ia le SAP, say 6, ia le HRPP. That's 13. That whole 13, they are all independent. Because ele o mawhai, ele e whakanganga le kula whongo. O ngā koe le sikala se pāki le kai mile alo o mal election. Okay. A whapea lola, let us talk my point. O le whapea mai e form the coalition. But plus, normally, coalition e form I le kai miwa umai le pāloka. Because o lawa mauki ngoa na ngumela le vaenga, man ngumela le vaenga. Pa ole, ia kia umala uia vai I le vaenga le SAP. I was hoping they open mind. Faisala ko tio mala auli mal vaenga lea. In order ka mawhai ave ese I le HRPP o ngole ngei ma fuanga. Fia me herself. I le kaimi o le avangi o le pāloka I le lua whelo sifulu o mai fo I o malo lako. She was the one nanga criticizing ko le epa. A whapea ngei lai o mai pe sifulu lima ia le HRPP a sifulu wha ia le SAP. La a whawhenga maua se kasi o ia parimia. They will never ever bow to each other. Fia me ma kule epa. O le signal le send I le kakokungu. Ele mawhainga ngā lulue whakasi HRPP and all of the sudden because o le mawhainga pū lea e fia me ma le sifuru lima leo lako loko le kaiminga vai whutwhonga wha ele fast. A le la koe koe whai. A fia me ngā whai mai langa saungonga le kaiminga o mai le whainga pāloko lua whilu sifuru. Lua whilu sifuru, lua whilu akas. Ko I kiki a kako kuhai. Lea la kako o se I lea. A oi lea anga mga ase, kula epa. A oi ngā lainga whai mai ko I kiki a kako kuhai, o kula epa. A lewa koe fo ia yo. Lai kua mako ai, wale maana maasiasi. Savali luma o maasiasi, savali kua o maasiasi. E whainga ka I vangale, and to me the whole point is, do we really trust these leaders? E o aku la whapengila, e o kula epa la kiki la ngumela, whapea mai e fie meo le kele la ngumela. Kula epa will fight to be a prime minister. And they will never ever stay together. Because we never had a coalitions in the past. Ile lau fesili pe mawhainga whai le kula whongo, ile o iei se vaenga o le whaavai, ile o iei fo se vaenga o le kula whongo whainga pāloka, e prohepera, pe fopera ile a whaingi, ile whainga o se coalition. O mengi o coalitions, no mulia o a kungu u iei whafo, because belong New Zealand. New Zealand has an MMP, it's a mixed member proportion i le system of New Zealand. O ngai ke vote, i le kangaka le ke vote ai, e koe vote I le pāki. Le pāki. I Samoa, e leo iese vaenga le kula whongo e whakanga ni meanga. Do I like that system? Maybe, because o ingale ka mawhai, lenga ka mawhai kula e pa insert ai le se fulu pasengi. Mankua e vai le threshold ma le formula le whaonga le se fulu pasengi. O le kangaka e kele anga pāloka. Like longa lua ku kangaka le nga malo. But that doesn't mean o le kangaka le longa lua ku por ka kalanga kele nga pāloka. That does not reflect the vote in Paki. So there is a deficit in terms of the system la whaonga Samoa. And akako va ailo loko ai. It was designed for the whole purpose, serve a personal interest. And that personal interest, kula epa. So toi foi mai ana ona la fole se fina ngalo sunga le ata ona le sa ita so toi foi mai lava. O le winga o lau sau noa ngai vai sua le a ina I wha manino. Anu ngei le whainga le whaia ngei wa mangkuala wai loa o le HRPP SAP, they are already
o paki wale skalainga la fo ye sui ova ma le valu ai a umangei le fainga paloka pa umar ko kele o isi sui le mau e HRPP ngum le valu ka ko aru fakai ingo le ngo ngai ko fa mangingo e vai ngai sa ngoi ku fakas mo le luongo ya le 52 la ngai tai nga and let us say e okulis vai nga su luongo melis vai nga su luongo les pakis luongo then they have 28 that is a coalition government ele o se malo fa peole o malo ya ele se paki se kasi so ele mafailanga avaingir kula fongo fenga paloka Samoa le wa set le threshold valukanga ka ia faipule fako ama fainga le skala pe alo ia se paki o se paki fa palemengi ava pela yo ngumela lenga sa ngo yongo ele mafailanga fa se paki ele acknowledging ala le HRPP pe le HRPP le ko maleong o ngai le o lava ele o morvanu ele o mitle manga ongol kula fongo a faila sauni ongo ma a faila o le utula imaila ele fast le form up the government longo winga o suia e kuko kasi umma pe fa pe la ku ia le sap fiku la ku le HRPP fiku because that's what the law says ele mafaila ngala ko la fa pe mai o le HRPP ni ele mafaila pe mai se suia er kula fongo se ko skala smak pa ki fo mako ye le la ku fa kasi mako and ele is a point o le fa pe form the coalitions ai le o mafainga la ko leading le government so afa pengila we go by 6-6 lower more is full law that is the oppositions but all the oppositions stay all independent unless la fa pe lo le vainga le apa pe o le fast le la malo mai we want to join first coalition ma oko inga yo o le ngumela le 2/3 le mga mi su ele fa bai especially for constitutional amendments mas eu finalo le tu le ma ga le kula wa ka ko kango ye ai la va kurisia o le sia o case for le 23 so ngeli cha pipi e se furu era fa ya langa wa ye wa ka bo ele I pa ki o kango ye e pa e sia mera ma mo ye le ro ba ku fa ke kainga so le cha pipi se furu Saule sa mo le pa lima, saule sa pe fiku, saule isi paki kai kasi, sau independent e fa ku fa kasi lu fuluiva. Ele ma fa e ma fa e paki ele au sia ele fa la ku ngo e join e chapipi Ele ma fa e fa mangingo banga le fa mai ara ngo fa coalition. A ku sa pe kasi la ko suin fa ngo fa akon ngumela le. Ya, lo ingala ka ko fa ai le fa inga malo. Because anga mga omia le ngumela ia moa kumale afa o le avingi o le ngumela o le panamengi. In order for them to command the majority, ia meet the requirements le whamele vaenga kolulu o le whawai. E command e lako le majority o le panamengi. Lea lala ka ko vai lola i se whainga malo. Ke le o paki le kong. But what we need to also remember Elenga leo fua kangakangi kong because they will have to sign an agreement. Maisi paki fa pea ko kakale ola we agenda le lenga mai fa pea le mafainga ka ko agreement ya. I'm not going to supply le ngumela le mga mia. Lo yo ka fainga fia lava ele mafai. E mafai in practice but ava ai ngila ye ole ale successful o ko inga fainga malo fa pea. Because o ile the classic example of coalitions le kelen kupu ngisila leipa normally le leipa Green and Maori Party kele o kaimi e umai fonga le agreement le wa move le malo ai umai fonga wo collapse ko se ko repeat ele mele nga faifia me ile fast o fea me ia la sidi wanga I ka kai o fa ko kas E si la kuro faku ka spesi la kuro le spaki. I'm not like I'm not going to give an advice pukalamengi I kangaka ku kai ko kasi pola lupaki but if I will run as an independent
onga o restrictions for I beilava ka ingole fast mal HRPP va pea e kasi ale candidates male le kumalo. If I run as an independent, the best way to make the most of your campaign, be transparent to voters. Whailoa paki. Whailoa sa or paki e ke langolango ai. Male paki le align mala oe strategy. Yeah. E ko inga kulanga vela vape because o lau ka unga yo e ke survive ai. Maybe it's a risk in terms of e ke le survive ai. But ye e manga kuala. Are you gonna go for 5 years or for how long? Because e koe fo ima ya le cycle le lima kausanga koe fai fo fifininga le ngu. So in terms of transparency, and those are the fundamental menge your democracy, you have to be transparent I kanaka. E leo oela yele pawa. Po le aso malamalama, o le aso wakamai, o le ase se kamau a inga ya oi. O le pawa le amai kanaka ngō mai whaila ko e kisi ya oi. Whai kanaka. Ka usa oi kanaka o le kumalo. A o kumai. E align lo interest, ma le fast. Pe align lo interest, ma le sap. Pe align fo ilo interest, ma le HRPP, o ngā mafu angangi. Okay, vai o kero kakai o whakuko kasi. O le ki kilo le mele mwhai kuala. That is I think o lako priority ngā le fia whakaikai mele mwhai kuala. A fo le awha pe ke o maa lo mai. Ia, o fifi lo po fele kua o so ia. So, whai kai fo lako whai menga transparent o kakangi o ko kasi. If they learn something from Yakuala, yes, o kuala le ngā lainga ngā mawale numbers e move le malo le fast. But did he finish le term? You know, read between the lines. O le ia kia uia le kakale anu whaku kokas. A whapengila o mai kukokasi e lima. Independence. They will never form a party. Pero mena ngofia ke mo e le mafenko le skalas paki ngala ngalo umar ka mi fa mer pula fongo le mafenko le skalas ko paki you will stay as independent unless or switch la allegiance ele paki le la ya lo langolang so a risky la pe fa pe o live ai example ngofia kwala pe a fu le outcome results or the performance of Kuala. If Kuala, with great respect le afiong virtual, if he was genuine ele mafu anga ngalinga sauli fast. Ngalinga choosing ale fast instead of HRPP. We all know sa negotiate for ia kula epa ia Kuala sauli HRPP. E yai for interest a Kuala sa ko ia kula epa in fainga pro misi kula epa fakongu. Anga va apea e genuine ia tuala ilanga ia political ambitious ilekungu. He would have stayed with fast. Do not pledge allegiance or loyalty to persons. Ole ngava kau paki, it's very important. I understand this might be off topic, but agako va ayingi ye. Yakula epa ki ngar fa yako kalakanga. I loyal level HRPP for whatever reason, I don't know. And that is something I hope in the future I politicians loyal ile paki. Because e waku kangaka, mau, move on isi kangaka. But ole agenda le paki, ole mea like kalikongu wai e sut malilei mole akungu will still be the same. Maro, okay, salo ole langa fo ngar ko kasi ngar mo kwala. E la ko pe fai mea ma. O ngai risa ngar renga fai e kongo paki. Ne fai la ko pe kango fa kemu mea. A fai ko so imo so I. Onga ele sanga ngaru nga kere ngofai ko fast. And saolo so ngale ya tawa beka ko vai from the outset ele kemi nga sawe foi ko fast. But regardless po fenga amaka if you start le kemi nga form ile fast o le fa ko sawi o lo performance mai e count ai anga fa apea e makua I ku ai ale afenga ya kwala ile longa ingol fast. Not la uli not fear me. Sema manguele o yen fa fika uli le kupul kemi. And I think sorry asiaka sei. And I strongly believe sema manguwe fa pe le fast male kai fongol fast. Saulo e fa awul palmia fear me le la carry on. But he choose le kangaka instead of ole mindset le the collective mindset al fast. I think ole sit down for to Allah. One of his downfalls was Orfiakaika.
O le issue ko ngwanga tuala. Ele o stanga ngau fia kaukua. Mana tō le vanga kau vai le sao ya salapi ngaki. Anga le suia la le whainga o boundaries o kumaro. Ele sao mai pat o ke manga kuinga la nga sao o fusunga lau le mali toa. Nga whairoa ai kua lai alu fast. Nga umanga la ko karangoa. Ai pe ka inga ua wailoa ko inga o ia pe ua kingmaker. Luoruangia lo inga. Awa o nga approach lava. Nga mga ai re ka ele karia kuila e para nga mea hero ka ia fase e kuila e pasu ka ele e ngo kusi nga mea me mai le fast nga ia sila fia ele ma fai nga sau pale mia e wo pe me le sau no ai so nga le to e wo ma sanga nga ruenga nga fai sau no e me le sui pale mia va so e o le mela le mali e tulo wa ele fa pe o le mo ki kana ngoi i maro si anga ma vai ngo o kanga kangi o le vai la o tuala ele ma fainga sa o fese paki vai la ele fu ko e fase e ku sa lainga ke lo le fia me fail her leadership he's a lawyer la mala tu lo mala ya ile ko inga me nga successful le kai mi pa inga afia me now forget about ilonga ka ko ngo fia me fa kanga ka o yesa wa olanga e pero foi e ka wa mo sa o kanga ke loa ira ma fo fia mele ye tionel o yanga sa or fesirila nga successful low leadership no fail big time a lele la moro awo ko yama kwala fa pegi e ma fo mai la nga ke loa e sa ele sa fo ya la audi longa fia ka ole town for la nga la uva aya ar fisiri lo ke ko fia ka kaula la nga ole ke manga o inga ia ngofu fale sa tu ya ma sa ni mali etu ifinga ngalo la uparuka ola ofisili o ai e ko ia iso nga kali kongunga ia fia me ku ia pa ola ofisili la I mean fia me left ele left ngungu ola ni kala nga fai Ola fesidi ka ngaka ye 40 nge ye pa lo kalisa. Like really, ola ko mo fa mo nga. O models ia le ko ke ka ia yo ka ko ai nga kulo. You know, and I'm sorry to say that. Or ko ai nga fa ko fala inga le ke ko ke manga nga o e teacher ka ko fa nga. O lo ko faleanga e uma enga ke lo la ko e ke ko mo mia e ko o to worry about it ia la okay ia le la ko fo ia. I mean, sisters a best role models e teacher kako ainga. Or ka alo me fia me mo kule pa. O makua ka alo nga ola ua e above and beyond the lower and whole of Samoa. Raso kinga nga. Ele selo so nonga asiat. Mai o I ka ke kau make. O le al intentional la yonga kau mafai e whole power. You know, le ale mafuanga la yonga le mafo fau fase kwa ngalu ai o melisi nga kupulanga. Ua wonge kanga ka ia Samoa male marko akele o nga kupulanga la wa mafai la ko mai avere ku ilesi level. Ma leon melo ka kalngo ile fionga ya kwala. A fa pea o yese mafo fau kwala kula e power open his fist ele kai me o mai he will never. Because o kwala nga ngale au ia le ngale mawar fainga malo kula paling mga oi le fainga malo le umak o ia nga mafu ia a mafu fa le kula pa is hold kuza isa kala venga le la ku o yo vai mak kuza la wak o la fele si ale le mangongi ora mo fa e makwai e ka kaunga readia ia kwala kula pa has been you know lango fo le palmenge le fa ka usanga kalwai o nga lai nga take le le wa feioli le faston of ye me wa tik le box ko le pa ale lo va pe ko le pa ko mai la kikia so ke isimaya ko so ke isimaya o ingala ku le pa la I like o they need to understand fia me makwala do they really trust ko le pa given in me nga la finga wa foi given foi la ya kwala me nga la ko le pa mga oi wa lengo fa longo mga o
makangaluenga foreign affairs ke le mga onga ave i le HRPP ai le mafainga mo I don't think Kulepa will make it easier for them to have a pengi ai se kulanga foi le saule le sap fai se ino la mongo mele fo malo fo pa ko peki lo facility o ko inga role model si ko inga kai inge manga o examo simple answer is no wa lucy le trust wole ko yese loyalty I kangaka and amafo fo isa mo ila ko ye la fai fifilinga kula epam fia me esa mala mai rule of law le foi vai ko makankalango mai uphold rule of law ile HRPP kwala as a lawyer e ko ese mele la ngai ese mele fucking and ele ya ngalanga ko kango fi ko fa kangar kan kala sa fa pili ka ko because on memo mo ko fi lolo o le sangalo ngalo it's going to be worse o le atau officially wala nga o te lo foi tau ye yo experience what let through connections i kai fa maka anga o kuala le faisa nga paki na tatu tanga fia la o mero ke ba fo who e mo aku lo e kala e fia nga ru va la kamera audio po kuila epa o kuala po fia me fa mata ana fa pe ne e fa kuwa e kuala sa nga ya paki because o le aru lo ma fo voli a kuwa behind the scene le ke le pe mo aku ko nge ki kuala ya la audi e la ko ma va kula va nga le this ele fia fa ti o lang o ki re nang sa ngo ile o ki ko ngwa le nang sa ngo ya sunga lo ya la mau I vai maka o kuila epa o ka ko ngwa le nga palasi yes whatever pa karikule pa male ala ko o vinga la tala fa maka anga lifo aku ala ye faila nga paki fa kai kai o ai fo ila ia ka kunga wala ngai moya ele fa pe a mea o par mea momo ko wala bo yinyo nga makaleanga yes o mea ai au ka fa mayanga ai anga fa pe ye se paki ku wala pe maybe o ku wala take over inga risa fa maka ka ke ioe e mo aku le va la ka o fia nga lue mala auri ngai lo le HRPP ba singi ko ba singi ke mako le fo yo o kuala e lang paki o mong riska Samo tula ele me foi kuala vai o riska paki ya o ya firme ai ke mako fo ka mi lenga ve vesi e fo de ko iva le funga sa ka ngo ya la uri le funga ko me la uri e manga o e kai ai ba ko iwa le o le fas wanga o nga ai kia le anga le sa ma kuala ele me fai se mea e ka wala ye po fia me po kuala ele me so la ua kusa mira o kusa la o desperate o que le lo o que e lo va a le kikin me but o la o ngal mo kwa musu par mi ya la o mele o le care whatever it takes pa wa me au ni par mi la ola o ele par mi fo si la ele par mi fo a lo que man kwa era ma le la ku ga si secret o le sau fia me ko le fast o olonga fia launga olo o kala ko falonga wanga po enga launga fia me falonga ye nga ngofo ma ave a fia me le kamo fai inga ia kausi le malu o kama ainga lo punga fai a fia me sau kausi le malu o kama ainga pui kama ainga la me lo fai ke fia me la lo kolo ka des kama ainga wa save wa to lo le upu o side wa inga ai kamari anga o kama ai nga no mo fa ya ka ko le kunga yes wole ke ala ba ile longa ko fo le ka kama ai ai mo kolo ila ka ba le ma kama ai ngai me lo fa fia me longo winga la ya tangia mai le atawa ile info le wa e au mai that's a breaking news o e akangia mai anga le fa alia le lole Kuro, le mo fa kuala nga nga so anga le fa ala le lole. Elisa. Ai man ko foi la. Lo mo nga sa wa o me manga o. Ele isau o se loko mongi o ska. Nga sa o fi ai lole. Ai baila ava pelo le attitude nga le yengi. Baila fa la kanga le ku. Oh my god. A maka mai ai
au ngā lea kua, kupu makamali, i se vai o le whai le ko inga polokiki le kua. A leo mai luma la unga mai, whai mai whamakalanga. Lai ko le winga whanga lau kala. Kusa o le ka ngofi wha alaka le kungu ulele ai o se whamaongi o le lako. O le mele whiwhiri e la kua e vema kai kai. E le ongi ngā luenga se kampangi le waku whai. It's the country. O le kungu ule, o la kou le wako whakukuanga la kungu e oko e kai kai. A se vaila a le whaalalanga kunga le, kusa o le bribe. O le kom fai whaalala kuse mea ianga i mawhai inga guarantee le lako i o pule yo, lako i o sa loko i le pao. O ka kova aila ka kou e dealings leanga ngai meo porkiki. Dealings la ngai le fuiranga whai a fia mea inga ua kua i mingi skai wha mawai. Ma ava kua i le kusi leanga sangi uma e boku kudi. A ngofua koe whai mele, leanga o longa au wala leanga sauwai. Pai vaila ni maa ia, o longa ala le i malo, ngā ala mai lunga o le palafu. Le fo ila ua ngofo, ma wha o ngār palafu, e wha akau wai kofi mingi ska, o isi ko ongo lea, o ile si ko iwa le lenga. A wa anga le karia inga ele au fia, a imara au fia mga o mea ia. No, o le upu mongi nga, pengei kau kere haru fo ngi mea. Pengei o lai se e ala kou ma o marie, wala ngai ngongo kia li mo lea o le malu. O lai makua ki le haru fai ngumela la iai. E sa olau kala. E le sero so ngonga, anga whape e sa oi, anga whape le fia mga o mea, ma wha o mea ia, wai e kau kau ole upu wha o mea. O ngā o lau ka ngofi whainga luenga le kungu, mo le mawhau whau, le la excessi kupe. Ino vaenga le wapea mingska, le la excessi ka vale. Yes, o le ka vale le makanga luenga. I fund my taxpayers. E include ai ngaka overseas le, through le remittances, ma foreign aid ia kupe le waku Samoa. So, anga whape lau ke le fia mga o mea. E le o iet whale pungu le Samoa le kamingi, e le o le kaimi fo ingi. O le whale election. And e iei le karikonga, o le kele o kula fongo loa maka nga koe sui ele kungu. O ngor kele le kausanga a koa ngei, e kausanga ngei loa whelua lima. E paua kula fongo inga pasianga le sui ngor whaavai whangua, e kula fongo e kolu lenga sui la makanga. A leima se mea lava in terms of policies nga mawhainga pasi e palmengi. People will say, oh well, le ia implementation si e whai konga makanga luenga. No, we are talking about changes. So like mai kongi o le palmengi o ingale fau mai kula fongo. Ai leima se me ua mawhainga whai ngal fe pisa. Anga mafua mai o le greedy o fia me. Le ki ora le ato. Alua o lo ma ave fia me. Le ki o ala. E le mawhai fo ingalu ese mai o lo. As much as ile alofa yala auti. Wa makua I ai ka lafu alo ngola ako. Ile la vale ala o yang au mai. Ke makori fo I o le green o le green olo. Ia vai lo waru umai. Ia se green fia me. Ia. O mea uma lava olo. Ia le koso ko ia fia me la olo ko ka foi koso kuralo kule. O re kanga kala le o mia I. Tuala. Leanga I le mafukanga le fako a umba kwa ngofu ia le laku paya inga. Ai kau fitau I kuala ma oro. Le pia. Wa vai le manga ia. O le manga ia wala ngai I fai ro uma me ia. Ka fufusu. Kau fitau I le ka peleka. O kaka ia o mia I o whakake o kuala, o whawalo, Cedric, ma lesi vaenga. O ako ia le ki ngu ia wai whabarbalea. Kasi fuera ngā loli. Kasi ngā loli. Kasi ngā loli. Chewing gum. Ngā kupe a me ki ele ki ngu. Ea. I whiere kam. A se upua whapesa mo se awale whai se mea. Ia, o le mea whai olo, o pe a wai, so le mea whakoi olo, mea ngai whai. Ai la tātou le whako le ua ma botou sisila mai Samoa. I le ka alo ka mai au. E tā alo, le nano whai atu. O kala uma mai aia whai pure kei mea e malanga mai New Zealand. E le leile wā olo mkuala. E le lei lava le tūlanga inga wā maka mai le pae inga wā tūlanga pena. O le winga na lau tala, longo winga o lai lo le leia kuala. E iei mea I e whaange ngefu makulanga whapenga I le vāle o le vāngale. And it's a perfect recipe for kulepa. Le manga oi a kulepa. A leo makua I read ma kulepa la ukango nge olo fusu mako.
Le ngai mana tua mai tasi le vai ngana maua mai foi le ma info ile va ale o le foto Samoa le wa ave au siliva. Sui ai male lango le va. Ona e mafua mai. Nga koso e la audi le palaka o le tio le mga o le audi. Ai onga e yeir kanga kai siria ku ya la audi. O lai pale mia. Fia me. O ia nga ai sa whakarangor ka pingeka. Agree umar ka pingeka ile ai. Ka kia pere va ai e mea lai ai malanga kaupua malanga o ngama. Ai o le mea lea nga mga o iai olo ma. Inga ia whakau nguu le tio lea male au siriva kulo le la fo esir fia. La mo info ngele o ngi info e mai engi au ka whawale o sau sawa i kukungu i le bangale. O le fo iai kupe maua o siri aku le ke leo kupe maua. Ai ua makuala i kiki le potion lai maua le malo. O ile anu mai le. O le whanganga o le tio wale, ngo kalanga ka whai o tio. E milionga lenga lisi ele ba i le vanga i anga le ba. Ai ma kauri le ia kusi ang ka kikire me e fasu wafe le kalas Amerika. Le triple la ku i upolo ku kuila mangua. Ia. Ai fa konga. Ia fa ke fora ko ka le kongu mela. E o moifo. Ko kia ngo milionga me mo kausa. Kausanga. Kausanga kas. Ai ngare kasi milionga le lisi. Le alui. Le sound malo. Ka alo. Ai mangua ia ilo mare fangua nga. Mangua ro mar fale mafangua. Fangua le mai so o runga ka kulowa ko fionga. Le ngai le ai o ko kinga ngau mai nyoka ko so kanga le nga kia ile me le fikawi. E siri aku ia kia o kulowa le atuama. Pe kara kusi. Siri aku le fangor ko kas. Ngai lo le fangor ko kele. Ia ufo e siri ai pe a le anga yo ka ko va. Ka ko ia va le ka kasi. Ai ia mana malama le ku ako i me e fai kua. Le ala nga mau ai ro ma ko le fangua la. Le amai so lu ma ko la uma. Pese me alo fai. O se fai nga tios ngi. O ko sila na o fisiri. Ai se anga le ku oi fale ia. Ai se anga le ia me ngai de kai mi a ku ko kasi. Ai se. Le nga foi ele mo se kupi. Le fo o manga fai le review le fingol mala va le me fo le VIP section le nga ni makula fa penga e ke le aku le kupenga o fanga i lo le fale la male value wing o le fale la ye ele o me ele ala i nga marosi nga loko ke kele o ko fia me ko ke o ese ala ngola o se diva ele nga mala ngo ke yo fia me yes e o fo i ala i paka sakikoa le wafur nga le nga fa mai ma we fo kupele ku ngai ngai o ko ele la fu o mau ai ngola o sirifa ngai ka koso i lunga va ngai siaki mo me uma e la ya ru nga kupi fai po makala i ri im fai pule o ko ri kupa ilalo po mo e pele o sira fia ko fai pule e ai pele o mo fai mangai ka mea wa le singa fai pule le mo muri i le mea le wa ka uma ko ka ko por kalami sila ngi i so o kanga maybe that's one reason e ki ngale le agree o kiki mai ia mea ala wa do ya le ngo ole ko wa furga malo nga yo ko ele sekko ko yo ko su ele le o ngai ese nga o privatize ka nga o owning ele o ko ile malo e o ko sisil a ole leva fa karikali o ngai auditing mangai mau me fa leva fa karikali mo koso e fia me le nga auditing le sa o kula e pa ya e adu faile me ke rumai e mawa e ngo o ke mo ai nga umanga ua nga ua outsource uma ye ke le nga fa manguya o ka ko ile auditing le fai le forensic audit le o va ngelo mo ponga mo lunga ska ku pe la failo la li poki mai ele ma fai ele fa valwa ya sa me o ngali poki mo la fa la ko fo ma me nga campaign ai ai nga me o le filo la ku si ka ki tiro la para li poki nga la mai wa lo ke o ma pongo e fonge me kai mi campaign mai Samoa au ki fa vale atu lo wala no sa wale le la ba ko ka ko por klame au wa fa vale aka ko e la va nga ya ole au fi fa me ole pusa wale au ke de popole fa ya ku pe ko ki kinga ai le anga nga ma ko kinga ai nga ka o ko lungo ngo fo nga o ko se e mai lo pusa nga le atu ai se por kalame nga fa sofia lo ko kanga pa election le kan ngo ko pa election le nga fa ngai lautimuia
Awa o le upumongi ai o lau sunga ke HRPP. O le upumongi anga, o le upumongi foi. E ke le I agree e ke run le pa election le fast. La auli e ko akasi. O la auli e ko akasi fa Sofia ro finga ngalo. Ai o le aku ku waku uma fast supporters ia makako por kalami. E ku lei ba fa mangingo ile aku. A faila ko fa yak sekala asia kale aka uma saungi mangisi por kalami sa vea marko ke. Le nga ma ko fa ke ki o rungo menga. Yes. Nga ma ko varusia au le la au. Inga ia kafa ma ke var ka wala I finga ngalo o kouku malo fa ku ko inga oi e uia e ke sau ko e ke sau e ke tai ia ai nga ka mo fa ia fa afu oi ia lo kele inga ia lilo ma ia langu ale wa esa ko awala ke sau fa nga ma ia au por kiki fa ku e pa por palarnga e ke kau play ma ia o le faile ke tika government ole me ko nga le ka va ko se ma ko se le foke ke ia ku le songa le ya ka o pe o langa mo me so sale ya ka o le li pokile le audit. We are in a caretaker government, although we are unlawful for illa ko caretaker. Ai le la o mai o le li pokile ka ka nga taipo ko ngal palmengi ele o yai se palmengi sa mo kai mingi o le caretaker o le o le fa mo inga ia ka inga fie me although it was unlawful. Le nga lainga fa pa fala pa mingi sa mo se ko e au mai le pule mai le ku ai de la ka ngo e avangi au mai le fa fe fenga e kango e mai ia me ke kele e fai le kaimingi au le lo loma le avangi le palo o le principle le caretaker ele o principle fa samo and we should never mix up le nga ngu fa samo ma le nga fa samo ma principle yang le kai le democracy. Ongol ngil mafuanga. Ole caretaker. Ava pea kai o lo paki, kai sia kalang paki, kai o lo paki, o ka paki umalinga kongo le previous government. Ava pea o sia kale caretaker. In the spirit of fairness and transparency ile kongo. Ava pea mafofau asia ka le la faise announcement kele consult. Consult uma ele fa pea ka wol palmengi. E ka kaunga fa pea ku no ku unga mese umar palok. It's a utter disregard and disrespect le ku. O le fa alaka me le ku ule la kom fa me li poki wa levang fa ka le ku. Ale la mai ka mingi. Se fa so fa makalanga I o nga lenga lu ka ngoi fa ngua ma fa le lenga lu ka o minga. I hope ele kai me ku la I mai ile fa nga malo fo pa o le election. The Attorney General should be looking at the Proceeds of Crimes Act the Samoa e koe au mai asekangi. If any members of parliament or any government officials receive any benefits, mai I le whainga o dios ngai kua, instead o langa salary, mele kongolang kong kalake. Those o pengifiki ngā le maua mai pe penga vaku se whangua, vaku se whale, whaunga o whale ma, they can be considered as o asekal malo. And that's where the Attorney General ilesi whainga malo, e makwa I mga o mia laval kuku ai. Koe ka koso me ase ka taxpayers. Aua fo ingi I whaiangia ngia la wha, ingi awala wha ala kua. E wha ape ai. Ia, wale wankau kua le kungu. Sa kau kua furi. Sa ko kongi. Ele kau kua ia mea. E le wha ape la e ve ifo le iei le pawa. Ma meo le a waku pe fia se la wafere kongi le whaipule po le mingska, for example. Ai le la ko e wako I maisi mea ele mawhainga e mwanga le kaimi lea onga lai kau ki loinga o manga le amount o le kupele ki mwanga e sa whaipule. So that is fraud. Laua e kango whai awala e whaanga oi mai le amenga o ase kale kungu. And ole leanga la ko inga aikia wapengi. Whakaka inga la ki lenga luka langoa mai kasin milionga le sawe alu le malo. Ai onga milionga le mele whape maua. Ole sa whai le health. Ole sa whai le education. Sa whai ia all other services sa whai leo leo. Because o kupenga, e longi kupe la ko? O kupe pakiki. O kupe la kungu. E ka kaunga allocate I makanga luenga o mangi. Ai leo la ka mawhai e ave mola ko. E whakaungu uai ia le mele mga o e whau le whale whakau whangua. Ai leo la le kokongi e ka whainga luenga le malo. Don't tell me o lai kokongi. But if that $5 million belongs to the taxpayers, ave le kongon pakiki le kungu e fuafua. E fuafua mo ngisi a ki nga ele kungu.
it's not just for you and your family. And that ya o ingari ko ke loi kanga kalela ila ko le ako fa sa ngi palo kalkami. It's all about them, their personal interest. O le fa le yo la ko ainga. Ai fa nga ile afu le ku. Ya, o le sunga me le ke mo fo ka ko ke le mau se mai. O le mele le forensic audit. O manga pasia i le pakeki mo mo pakeki rolua. E alwa ku lo ki muia. O manga lo ngale. O manga nga sign ya i auditors. O manga allocate kupe. Ale ala ku campaign le lu mele. O le winga le na le no foi atu le atu msauni. O le feika o kanga ka kulo ya tu lo le upusa o le ino tangata na mamau. E nga go foi ya. O le vanka ko fakali meia. A o mau popor maru. Ola se de. A o le ngai o le a foi le fainga a o paro ka foi le ka ke foi ya ele o se paro ka alusa. O le paro ka o so fa fo sei. Onga o feio le latu. O le mele o ke o foi kanga kangai soli. E feio le lako government. Le lako kai kai. Ai o mai fia kanga ka mai mea ia. O le mele le fesi di ele o ma fau fau. O iai e ali ngi o kou ma fau fau ola. O lenga feio le mea ngō kou faia. A o feio. Ko o mamalo lo whakarikari. Kakalo i rea kua ia koe karikonguinga o kou kanga. Ale o kou ngofo tuli mata tulo. Kuli maka whafua se irsunga pali pano moala. Wainga ngā umanga kunga kuri. Asain mai CEO foule. Kuna ai so kanga. O CEO foule kengele. A foi engo foi desse kulo o ka o so fora o vai. Ai fai mai ya fai popula mai ya ele ula le o ki mu ia. Anga mea ia. A o ia fo yo va ai kulo wa suli ma feo yo so fai le va peo Wa ka ko vai o le ko popule gi kanga ka ni so kanga. O mo mo ko fa pasinge ele sera nga ngo fai. Nga nga pa no. Kuli pa ngo ki nga inga ma fika ikunga. Anga nga kuli ai mai fai mele. Vai le po yo ngi ko inga kanga ka samo. O ka ko fia manga nga o ngi ko inga kanga. O fisili nga ku aku ka penga la fa nga paroka. Misi a ko HRPP le se me nga o au le fa maongi ka inga la yai ku le ka ko wo mai o le o fa ai lo tonu mai ai le ku ke mi. O kanga ka fu yeri sa. Kuso ka kai sa ka mo fo o HRPP. They are just the same or even worse in HRPP. Yeah. Or menga lo ku le. Because esa o lela so monga. They are worse than HRPP and the control me ku le. O le menga nga lenga fe yo. Lenga le control ku le pa. Se o so nga fa ya lela va ai me kanga. O le la ko skai la yai. Lenga o le believe o le vai nga lo ka ko nga le yai sa. E li di fa mai HRPP ala ko kusa ile la ko coalition o lairo la to mafofo o la ko le a ma de e ma de i le ngi kusa la ko le ala po la ile la to mafofo e pa le mia fia me ai super mia o mai so mai au so o vesi di ya ko mo sa e agree ku ile e pa se me de ka o sui pa never. Yeah. Never. La fury o wala nga fai ngo fie o ngore sap o le chapipi. O ngo me o mai manga ku le pa le fa so le sap mo fai. Kusa le fa o fai ai o le cha o sap le o ya ku le. Ne wa rengo ya ku le. Ai o le lave la e ma fai ngala ko fai ngai o ngala ile o power ko inga. Yeah. Ai power ko. Ai o na le ko inga power. Aleo le ala, aleo se ala vape. Aleo se ala vape. O se pen. Le ora ko mi ngala ko. E ma fu ngai ku so le ai te la kala le o ma fu le fo ia o lo ma ngale. Awana nga o lo a. Por kamera ku le. O kama mo ia ku le. Wale va fa nga ku le para kamera. O we la fury le fi fa ya. Yeah, ka ko me e rola ia le o la fury fa sa lo fa fili o la fury po la fidi e iro ka ko nga o fia mele sa we ka ile sa ia kingi o nga ro se rola
e ia u e fa mau ku ele ko ya lu mo ku ele ko ya lu le spai mai le au vo ele malo so o le ala e sau pe a vea ia mamua au kai ai nga o nga kaua po le ala var kingi ai she will leave fa ma vai ai fusu mo ia ro oro mo kwa fusu oro mo kwa le vale e ro ka ko ngona alo mafaufau ia belen kakalongo numbers afa peangi se fulu ongo yang umela HRPP for an example ayo akule sap e ko fiku they have no choice ai faka ko he se HRPP because ol kula fongo famel kula fongo se longa balu ia members ko mafai ngalo ia le baki ele mafai onga manga o faka ko he se HRPP okay, lofo ile kai mangmalo lu ese mafofau o fiemi. Wai afa pe fuila ole amaila les fulu ngonga I le sap. Ai abele ngo o yakule ep. Ele kai manga akule ep suilang paki. O ye le ai. Ya wo mo le fury ile. Ola fury na. Se fury la mega fai po se. Se mengala. Ya wala ko so lo ke vai from analytical point of view onga ole awala fo ile apa pengi ke wa se sele ku fa ku ye se yang isu ole sa ai le mawole le bal mai maur kan wa yo ku ngi yo fa pe o le mo ke le manga mo ke ku le independent ai fa penga fo ila le ola analysis nga ile kulanga ku pe afa pe o numbers ele you know six sec e saulu ngumela le sap e mafainga formula paki wa over maleval ai saulu mela kula epa eles maleval male HRPP eles maleval ele mafainga pa kula epa se pa ki fa ka ko ngai independent que no me le work out fury ele ku ma I'll give them credit for two you know I'll give him two just in case ai deve se ku ola fili esa ola fili wala ele umilo rufiame ele fili Ola jalalea mana ia wala nga towards the end ka kire yo esero maka upulea ele ai se ko ka konginga ka ya yes ele ai lava ma se ko ka konginga Samoa e aida o lo fai unga poko por ku ora vaenga ia fa miliongia pe ku mai o forfolanga ia lo ke faia e ko kire mangi ai le o faia fa se furu kausanga o HRPP le se manguia o lo ai nga amtoki sa kaua falelima sa paikea le se makomea nga mau hai manguia nga oe nga sokanga le HRPP mai milikingo fa kasim kuila epa makanga ka la fai pisingisi o le mefo ile forfola mai I le woka ko va ai ku nga diol si fa yer sap ma mea e milionea ya nga olo milionea ya nga o Wayne ala u fai la u ngofo I mention ke kele fo hai fale fangua ala u fai ka rento ma me uma o mangui ai o ele ai ke saufua ma e fia kangaka mai fo ye me e uma e ai ar sa kai le fale fu yes e uma o ngi fo forfolanga au mai ngi mea o kola mangi mea o pelenga mangi mea uma e uma e ke fo ia I lau saka mapa wele ia se winga o ngamea e kasi lava le kai mar vanga fa pai ora ke fa e kasi ya le vanga fa fai e le polo misia mai ang milionge o kako ai polo misi mai le koe fo I le o kako e koe ngarua inga o kako ele mo kako fangua ma fa solo ia vangoa kako ke so kanga ai mamangui o isi ko pe o Australia New Zealand America they are fast ngo wingo le ungol fenga palo kalea e mai mau fuar kai mi kau ke pole ifu e uma enga e laki ai a ko se kai koru po se kai fa o isi ko foi ore ku alalo mo ku ko kasi o ke pipi e fenga ngalo o songa loya le to o I kongu ale nga fai o kanka se tinga fa kai ngalea o sui le o nga fo mo nga ngomela lua lilo fo isala mana tua mai na o ma wa ku ma lope ma liu ia pa ia awa vaili fai lo le pa election lenga ka va ma ia so o poka e alu HRPP
o le sui o le fast, o le maua le ngō le o si kamari i leanga ka mo e fast. A o lilo fo isala, sa kuko kasi. Ai ngai koe aso ele i whaia le pai election le ngā. Ngā whesiringi a iar kako porkalame, inga ufa karangoa ko vai aso. Se finga ngalo le sui le o lilo fo isala. A wha apea ke kula i mai. O hai kongu le alai na iu a, lau wha ko whala inga mau kari kongunga ka usa o ai fo isala. E lango hea o le fast e o ngā kusa, ma mea iau ke mga o airo kumaro. Sau le unga, pa u so alo poka le HRPP, pa u le sui o le fast ngaru, ai kule, sui kuko kasi, ai kuma ia, o la ua iloa ele aku umakanga ka paroka, e vaenga wha u whaire wave. Ma ele i whakaua la e sesia ele i sui ai, ma u ma lo, join lo le fast ma whakau koa. O sa foi whaukuanga ngai kumalo e kai lua i sui al fast. You know, have the courage, have the confidence, you know, trust i oi. A wha peo lai lua sui al fast. You're wasting paloka kaunga al fast. Run as independent, but campaign as a fast. Yeah, run as independent. Because a wha peo ngi o ka ua umarika ke o le fast, ai kasi kai kumalo. Yeah. A lua se fulu o paloka, ai sau se lau lua se fulu oe, ai lea o malo. What a waste of 20 votes le ya. I alu fa independent. I campaign as a fast. You know, kau kangaka. A fa peo ke kula i mai. Or pakiro ke aloi. Because it align ia lau vision, it align ia melo ke mafau fau i mo Samoa le kumalo manungu. Man mele ka o koile le anga wakau o fast. Be open and transparent. And I think that's what our people want. You know, ia fai mai sa o fa makalanga i mo kangaka. A work mo fai nga ma fa alaka kangaka. Na ngai koi fo i mai ia la ko ia o le fai maka i kai mingi. Mai ole le o tu le sa ni le etua. Leanga e ongo ngofo ko inga e ngai fai loa. Ai le rifa o mai lo ko akele yaki oi. Ai umanga enga. Wa e ser pa ki ke ar wai ale nga fa ku o e kangaka. O le nga ngau e ka kaunga e aru le fast po o le alava. O sala o le mele ka o poko le anga. Yeah. O lo fa nga inga o pa loka ma e fa feleilo nga ilo finga nga. Ai nga e sawa ilo e se lo le mele wa e la ku fa. Yeah, ma ka le foi a ku pu mele e ka fa le nga mele ko. O le o tau kwanga fonga i kako paki. Inga ia fili le mafua, fili se anga baa, fili le kasi. Fili wha lei. Wha maria riska ngaka, maro lo. Ole ve kong hore kang wha maria le loko pe wha maria le kumaro. Ai whaile mea ile lei mo Samoa. O le la vatura utala. La vakura maka upole o le mako ula o whaiat whake ka inga mako. Te roa o kouia ngai. Ai okay. Ai okay. Loko whangala e nanga lua. Loko whangara o vai kula e lua. Ele work ai. Ele work. O sakpa ikea. O sakpa ikea le yairo u lo u karkungu. Ka ilo elanga whaika o sese. Ai akea. Ele work foi sakpa ikea. Ai o le ua vai atu. E lua sui e o sakpa ikea. E lua sui o le fast. Kasi sui o le HRPP. Ma de tua o lai ku sui o le HRPP. E po ole ha lava fo ile amai o fa ko fala inga fa pe mai se o fast umaru ma me uma e vai ruinga pa e kula o mangui ai le o lesi e le i nga mamao mo longa ma fo e ku ole ai lava kai mi wale ka ke va vai le ai kai mi le lava kai mi a fa fo mai ma ko ke de ko fa ya ku se si ole a se si kulanga ma va nga fa pe Mana tua mai, o le sairi malo le mele sui. O le oe malo. O le afo ile au ngai ke ngau ka ai e alaku le ku margang ka de ke roko o le ala me ala fa. Sa o le ya wa final say la ko paki. Ia. Ai pa ka ko mali. Ai filia paki kasi, ka ko filia. Kako filia kasi, kako promotinga ngar kasi ai kia ilis.
Langa ia kia uia. E kasi arka ka ke promoting. Yes. Bei fo na avel ta la uia fa so ai sia so fo ile na wa PCA ka ko por kala. La de ka urka ka nga no pis ya na ero. Ia pisi. La ngo fa sa. E makua stand arka ko to te ia. Priority ko rusfu. Rusfu le sa ku le sa ku. Mua rusfu. Mua nga. So oya ngisi vai nga lai kau ka mo e mai I si ku. Lai langa kau ke o I le nga ku mai de kai mi ole mo mia mar popo. Ka kariki nga. Awa kau ke fa nga ka ku kia ia le fa fa ku ru. Awa ar fa ku la kala. Nga mafai e si sui de wa la ku ngai run. Nga mafai nga sa u kava mai mele. Le hai. O le fuki vai aku isi sui au amaka nga promote mai ka ko supporters. Se va para kala le supporters. Na le o vai aku kele nga mai lunga ka ko social na so nga ku pe that's fine. Em fai fu nga maku so swangi fa la lo me nga. However, o isi sui au ke vai aku le mai lunga. Sorry. Ora maku af wo mamai. Wo mamai mamili king of akasi maka nga ka le HRPP. Yeah. Mena fa ko e ka ke filia. Ai manga kua mai la, kusa pe ko ke fai mai, please trust him. Le ko vai ku ngale o vai fonga va ka ko paki nga ki nga inga umai. Le mi ki ngole ale ki uma. Malang kama HRPP de le wa yang fa ku ko nga I la audi ma me Ora me nga. Maresi mea, e kau ke le mo mia nge me ngi traitors. Ngi kanga kai ho mai e fie ku fa ngar fast. Ala e mirikingo wa makongeki o HRPP lo winga o kama ye liki ai fofu ngai o kanga kaia lala nga fa maruru ni si inga menga poster ma me I flyers no se fo iro ko ngau mai se fo iro fa ko fala inga ma me le avakwe le ye ka ko langa e kai me uma ro e va ver kama mo e me si awori ia manga o mai lo e promote la ko arfisidi o fea sa e iai le sa varinga nga sa vari mai. O fisi anga li atu. Sa o le ia o vai aku nge. O ke ofo pe fa ile mo ska ko sui mai le si ku malo le vai aku. Le o mela ko sui ku le fast. Anga HRPP mai la wala makanga se kau mai le asole. La nga nga fa ia le la mai ki ngal fast ma. O ka kai ka ke le mo bia wala nga le fa ko ko. Fa ka ko ver ka nga pa fa wa onge ka nga fast. Le sila ko sui mari kumalo le. Le ole ko kamo le sui le pas o ngola ngasi. Le ba ku do fa ku le mai le sui le. Ole mo ko ai a pipi lo ngola nga ko. Alo ku le mai sa pas. That's not fair. Yes. Le ya tawa. Ai se fa kai ka ingor mele le ku fa ya ku. Lau ki muia. Lau ki muia fa kai ka inga le ku fa ya ku. Le nga fa ile general election mo mua. HRPP. Ai nga maliu wa ngi ko li heng. Sui mai ro de kamida. Le fo ke fa ya ku tu lo wa se uso ile fa pe nga man la ira kala lo fa ya lo wa ka vu I kafu. E fa ya ku sa wa la kala ngo asiaka ile fa pe o ke o se si ku. Le nga ka si de mea. E o mai lo yo ka ko ai nga test lo po fe il fa ma o ngir kala ngo asiaka ma de ya ka o msa. Alo ke fa ya. O ke lo fa ki kingo koko hivi angwa u ya siakaf. Leu le ko mo el fast. Ai a ko ru ofisi sa o me po feo o ko iro longa. Fa malu ru lo uso. Le nga o le menga ava ko fa ko nga ya ki o ke alu fast mo sa e io e mai. Ai uma enga e oso e alu HRPP. Fai nga ka ia ngo karianga. Ara o fai. Fai nga ka ke e ka oko ya asiaka ko sivila longa. Fa malu ru for ka ko kumalo. Fa maruru ka ko kumalo fa maruru yo ainga makula uma. Iyo ka ko aru ia fai me sao. Ka ko la ka ko sanga fai ya ngi mau fengumia inga mangi mau mea. Iyo e wonge kanga ka ea suyor ka ko umar ka ko kumalo. Le mele le kupu. Iyo a fai ya nga ya no mo loko akoa. Alu mai ku mau wai loko akoa. Le la foi nga fiu ka ko sa ko asiaka. Fiu le pong fasio. Wa ia ka manga ko ke merikingo ile trusting ar ka ko van fa fa. O bu mong ya baru ko kingo kulowa. Fa kulowa ko ai ngisi ala ka mo re misio nga ki ro merikingo, ala ka ma le a ka mo to sa mo. Fa nga umanga ku lepa.
e le mo o mia e kako fast e le mo o mia ngi kangaka e o mai kokongu ai sa vea ku vai rua le ala nga ia kia uia pe o faku o ke kuha uia mo leoka fa marulua leoka laki o ke kuha o mo leoka laki iyo ai fakuloa o ke le masangi ke le sunga fiu pong fasiu nga pa war mea o ke loa ha ua makua i o paso lungo sports tala noa kai mia o whako awhirifiri mai. O mako paso e su e se avangoa e sa ua i rungo e whakarangoa kai mo le tosa moa. Mawhai la leo ke whakule i atau. E ia, e fui le awala le atua e whapea. Ai ngā ui ike a. Lenga ngale fio mai runga nga kai mira ngale maa rosi so kanga wha echa pipi. A lela ua aru le uko ifo mai. Lela ua ngā whapea ngā haku kulo. Maule, ai mawhawhau fo i le i winga i o kangaka le e vai akulo le mele yang yen makang. Musu le whasanga le makang. Ai follow le makang. O i ngai leo kakasu e mea. Lea ngai le mawhai o ngā West Stand le yang yen makang i wape se uma. A wape ala le ngai o le HRPP. Ai lewa sui mai i. What makes you change? You know, sa e makwa invest lo energy lo kaimi a koa lo mawhawhau a koa i o le le objective le HRPP. Anga vai mai lo wali lifa le aku nguu malakolangolango inga le fast. All of the sudden va pela la ola koma le crowd la klo kipi le crowd. Ale la wali luma. O ko inga kanga kala nga leo mai yesu emea i le aku. And esili aku la pe kala vinga le esili aku le enemy le kilo inga. Ngalo le enemy le kilo ilo inga. And those are the enemy of democracy. Ole na wa batulu ma tu ala. Ili tūlanga marikele se kako ngau maro langa ole metonua ole upu mongi maru ko kingo le tu ma sauni e makua i ole saure la le paloka mari ua lea wa fuli ale tulu e ko ala i ki ale au ko fa fe ko e fa manga ko ku Samoa malau paloka nobody knows le fisinga yes e loa e kanga kale e loa se fa fai nga e paloka ya pai mana fai e o loa nga le loa ya nga markasi ka nga ke loa ma ole kuwa pawa era nga loa ko ka wa me ko fa e nga loa o lo pisa so ole kali o game ya uma Samoa a fai o nga u fa o popo ko kupe nga mo mongo ko ko e HRPP mar sa mai si paki se ave fa ka we ko me ai posi le fai fa ka ko vai aso mga me o ko ke nga la nga ke e loa Camilo i kofo mai e fast leo vanga le. Just tag along and play along. Take it. Fai whakau mo me Ai au oha oe kia le whailo paroka. Paroka mo le ami o kongu. O le mele le kupu. Samoa, e le onge. E le o makikiva. Ai o le mele iai o le meo le wha maongi. Ua mumusa e sae le ola le wha maongi ko kongu. Ai solo musa mai kai. Le lau mangu ia isa mangi me ko kongu au kai ia lau mangu ia mai. O le lau mangu ia mo le whai ainga. I whafo aku mea kalia i ko kongu o Samoa ai lau mangu ia mai kongu kai. O ai la le pale mia e whai le loko ma ke le loko. E sau e se i mea ia. Ia, whai ia i lau whai ua. Whai i lau whai ua. Ele o kuilepa. Musu fia me. Kasiar ka ngaka le o ko vai o whaka singa ia le ngoa moro kamari anga o ngei whai pule. La audia le mari ko. Fe pule a i marko okele. Ore kause ingo le a. Ore se ingo le a le wa fo inga fa pe me. Ia. Ka ko ku se lua fa ko fala inga fa kilo fo ka urunga le ka kum ka por ngia fiaf. E ira matou wala aulia nei le fiafi. Sa ia ile si maka upu ka ke fasoa. Ia o mana tufo. Ka ku ave yu ka ke le ar ka ku fasoa ngai. Ia i vai fa u fai matu la fa pena le atu. Ni ai wo mori e fo inga. E wi ke ka kum ka pu a ke longa. Wala va fo ile fai ma. Wo so i ka ko au fa fonga mare. Mare ku wa ke le ka pu ka ko karongi ia. E le sim ka pu kiki. E pau lava sa ue whautuanga le tunu. Ia. Whilwhili ma le to. O menge i o pāloka. E kasi le aso e ke pāloka ai. Au le ke leo le impact. Lima kausanga. Samoa e lima kausanga le la e wa aingi. Mai we experience it.
even foi ka ko ia ku e ka ke ngo foi fa penga foi la ko sa mo le ke le anga fa le kala le nga pa lo ka le ko iloma take that ilo ma fo you as a voter ma le test foi nga ke testing ai le ka fa pule ye observing ale ka le nga or ka min pa lo ko all of the sudden was au inu ai le isau wa la so or ka ka la sa mi kingo manu o ka kongu lavanga ka kaunga ave ye ko fa mo ye vai foi la fa ngalo pa lo ka ele nga lima ka usanga it's 10 15 20 years ke le foi el impact e kula fongo onga ale ai fai pule ele se palemengi wole ai fon kula fongo samo therefore wole se we will live in chaos we need lawmakers that they e fau kula fongo mo le best interest a oi mai se nga kupulanga lunga fai male poko fi filinga awangi fai e pace ilunga le emotions e pace ilunga va pe ole la ko ai mai sa so swangi ya mama dad sa so swangi ko ngol pili le power me uma va penga those things are temporary a ole filinga ka i mole le ole ko ya ko va ia la ko e mafainga sacrifice le la ko soifua mo oe malau fangau ma le lumanga i la ku o sa ku ala longa se ka ma si mi ke fa po ya sa ya le ka u lo paloka mo lo o e ma lo e paki that's how important it is o ka u nga lo paloka mo lo o e le ma lo e paki o le kele yo fa ka inga o history la lang nga ma lo mai se kuleanga o ngol paloka ko ka ya so ka u lo paloka ole na ole matua laguna umalina sa ka ko so swangi umalafa e fa sa fa ile vaenga ia le wo ese le wo musu ese i le a sa mo ai malau kapu inga malau mai mo ngari fiafi ta ko ke fie ro po le ale si fa kula kala mo muri le ka ku fa ma vai wo fiangi ko ainga u far pui e le sa o ngafani wo fiangi ko ainga mapelenga wa maliliu e au ngoa mangikali ai nga sa o ngafani maybe ole afia umale ale maybe ole afia a fai ko kero lo famongi ya Samoa ele o makikiva se orka ko issue ko kere o ma ya makikiva ka ko vai ku me ai ka pu e mai ngi pe amaranga ku ka Samoa wo sidia ku ro me ai le mo ngi usida ioi o ala makikiva ia kau ke karangoa au ar fase ole upule makiva ole upule sa campaign mai HRPP 40 years ago o la ko anga valia wa expired ole ale pingi ola ukala ale o manguia ai ngai fafu sa ole to ku sa 100% soli ele fa nga fua o ko sa mo le fainga mano ole ye o ai nga o mau mea o ko ai nga le mau ke mori mawinga ele aya ngi si ko ainga ele o afifio mai musu mai foi mai o umang makovili sa mo yo mako ainga ale ama le ele ko ra fua ko kupi o me ngale la kupu e ko ke ko e ifoa le fuingiu le la palapa e ko ifoa yo ka ko ainga ai one thing e mo mia le se i runga sa mo o le a o onga o le me corruption like ko ngor ka ko fua la au fa sa inga fanga ngau la iki o kengeki nga oi vai oi ai le sau fu o le aro kalepe fasioki kangaka le wo aku wo loka makangaka e kau mo fai fa ali o la ku finga ngalo mangonga o me ai ka ke manga o se i please o ka ke ngau ke le ai mare o manga mea e wo ka o le akua o ka mau ai ngo le tu mangwia ai hiol le kako lau ele ma me ye fai o ka fau ma sui mo ya ko runga proclame leva ngale fiafi ya ta ya ele ska ko proclame ona ile fufu ngale tatu posiva fa ma vai ma me fu la so ta ai se va kula sfa na ule fik Ryan pisas fa nga ule mai runga to ngol lu su ma tasi o te ya puni puao manusina happy 21st puni puao manusina o vi inga fa fo ile tua ilo na lo famelo na ngale wa ulia mai e oele a fine puni puao manusina le a to ngolo rusu tasi to sanga
o lo langa ia lofa le tua ma fa o ponisi tu sa stele o le nanga e au nai i le tua ma fa ia lona finangalo a lofa anga ma fa maduianga ma yo matua o moya lia ma Loretta a low uncle o Ferretti ma le whanau mai au se talia fa pea fo i o ainga i Samoa ma America. Once again, we tele lo lua so maritasi tau sanga o ele fine i le so ya fa afte tele fo i tatu community i nei ya so ngai fa fengainga pasta Sakayo pasta Talalelei Manisio fa fengainga wa Paulo Manisio fa fengainga o inga momo o Sacramento o ringi fa fengainga le nua i Nakaka Polo Sokelia po Satila Tuivano vai mele mo lo ka polo ai le lo ngo fe balawa ya pasta balawa ya pasta ya ngabe fa tele na fa nga fa alfanga mele na le ya I miss you tatu wa project of family project of you party ya anti tu ya I miss you for Tuvale, Josie, Sieni, mari to telo tatu uma fa te tele fa mon mole o tu o ta vale ave nai fefe ke ma ko na vege ya fa te tele e ile tatu fa lo le tatu proclamio la vatu tatu fa lo i fa mo le fionga ya sala le tatu suile al fast le usa mai ile va kamala nga ka ko e ila na fa la lo la fa na fa ilo atu atili ai ole u fa ilo mai la to no fonga mo zero this Seattle fa Ryan say mai there you go mo tatu u mai Seattle and I know Seattle no matai maftanga la ye fo ye le fionga ya leota ya mai se olisi maftanga a Pauli e tolu mafanga ese ole a tatu fe lo ile hall na ali United Lutheran Church Tasi o Tasi E38 i ngai Street Tacoma, Washington. Mai le tā o le ono i le afiafi i le sumare lua le pō. O le au tō mili tino ai ia makaot whana me sunga ia sauni. Ia pēr fo i tui vasa Elvis Moli ai. Sunga ia ai. Ai tui vasa Moli Elvis. Ia pēr fo i ia dama matou e le fefe o i me pungisa au mua tō vai. O kama ngati ngo fora nyanga voi e ngo foka ka voi e. Ia. O le langa o kama le o fo i tole fo. Ia. Ia ma ko ka miki e kulo mo ka ara mi ko ngi ya. Fefe me pom. Fefe me mamla. Ale o anga o lungo vai la anga o pe afo e swingi e ka ma ro. Au so ko e mo ko. O to ya o mo. O to e pi e le langa o to pisca ka vai le pumo mo o alo langa. Ia, pisca miki ki foi ele ka fa man ka miki ya. Mele le ngai mang sa mo ai vai sa. Le vengo a tala. Ora que vai aku, o to vai ngai winga pi foi ele e by himself la. Close. Yeah, e close to ale leo la. Introvert. Yeah. Ele extrovert. Ia bueno foi mo vai culo ko ele nga. Ele foi ngai ki vai ir kama. E se mai la ia to le fo. E ele mo vai se ainga ia fia. Kamba ngai. Ya, va te fo il tato au finga venga me se fo. Ki ro le swing ola vai ngale nga ia ngai. O ka maro ai. Ai. Tore, e maro si ka maro ngi. Ngo fai banga le ku pe ka ku. Ko maro si ke no ma fira ngo se uso la lo. O va be so le ya o ka mala le pe ya la ko inga o i. Le la ka mali doi pa ke ngo fo. Ai ka ko ma vi mulia. E o ki. Wale ai la wa e. Wale ai no wa e. Wale ai lo. Wale ngo fo ro ai ngo fo mai fo e. Tawarunga proclame le no le. Tato filo isi tato proclame sia so le fa yaso alo fa tele mo o to. Ya, maruia fo ima to America. Paso foi na molite. SMI.
lo fe afio ai au kila ni usila tau sa ia di la e Samoa mo so se fa tasi e ala I alo ala no ese mo mi tiafo fa pela e mo te mai tai mafana e tasi lava le fele o lo ai au kila ni e te maratui le e Veni Pacific New Zealand i le Auckland International Airport Shopping Centre no Meratasi John Coulter Drive out of a tono la vole warehouse market down i le malai male le e Veni Pacific New Zealand. So fo manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Ai sea, a wai tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia el o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Le Quick Freight o se au nanga vave to e whaatuatuaina. A wale la foina o la container po so se whaamumodi e wa inga I Samoa. Whafsota iwa au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima,